guys, sekarang kita lagi persiapan, kita akan coba menjajal Bukit Jonggi. Dari ya. Juga kita membawa leader cewek-cewek kita, Maya cewek cakep yang hobinya petualangan. Nah, ini amunisi kita. Iya. Ada Mister lagi. Oke guys. Ya, nama saya dan Satria Bahasa Hitam. Dan saya sendiri fotografernya harus masuk juga rupanya ya. Iya. Oke guys, kita berjalan dulu. Kita mendek Jonggi. Awas sakit guys. Awas ayam guys. Jawi guys. Kemudian lalu nih. Ambil lah, jalan lah. Guys, jalan guys. Channel mau kurir gini ya, San. Batang kaki alo ainyo jani malu buat di tengah kotor di nagari suli ai tiba gonjong nala tanamu malela mau bahkan tuan nagari koto tuo bapak sarani sinayan kami urang balanjo singgah sabanta di gugu arayo ulang basamu jadi tradisi lama berjalan barami-rami Nandi rantau takkan kampung kini Mande menunggu jauh sanang hati Tapi yang sawah pamatangnya tinggi Jalan santai usalah balari Kolai mujur murah rasaki Di kampung isu kita basuang kati alo ainyo jani malu buat di tengah koto di nagari suli ai tiba gondong nala tanamu Dan tasang itu ada rumah kamera kakak. Abang. Iya. Mundur.
Oh ini cabai pipi tadi. Udah cabai. Ada sakit ya. Astagfirullahaladzim. Karena cerita tenang pulang. Aman kan, Dek? Aman kan? Ikaw yang kaya nak solo. Drone ini bang, tolong drone hilang bang. Angin kencang natin. Hilang drone ko.